Assalamu alaikum туғандар, қандайсыңар? Сіздермен базарға бар туғандар. Біз 21 декабрь Жалауат машина базардан туғандар тартуымызды улантырабыз. Видеолар тартып шығартабыз туғандар. Сіздер болса шу үйде қараған бармақшаны басып каналға подписаться болып тұрыңыздар. Бұл жағы арзан машиналар туғандар. Matiz, Nexia, Getz ошондор 350 000 сомго чейинки машиналар шығарабыз туғандар. Сіздер бизменен болуп каналга катталыңыздар туғандар. Бизде 10 000 адамдар Geç kanalda like basıp koyuңuzдар. Onda biz başladık. Mına maşina saçlarınızlar satılsa reklam için номер kaldırırız, kayrılыңızдар. Onu Getz. Ava qancha so'mda o'tasiz bu Getz'ingizda? Qancha so'mda o'tasiz? Beringchi bir o'qib qo'yaylik. Qog'ozingiz bir o'qib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Mana to'g'anlar 24 ekan Getz. 2004-yıl 1.4 объем номері. Ақшасы қанша? 420 000 сом екен шу. Getz. Кәм бар. Моторлар қандай бар? Нормальный. Механика туғандар. Электропакет. Мына туғандар. Шетінен тартып өреді. Бұл Nexia'ның birincisi tuğanlar. Nexia 1 2008 yıl 1.5 объем tuğanlar. Donustar. Qancha ekan avaqchasi? 250 000 so'm ekan. Nexia 1 tuğanlar. Like basıp turabız, unutmay. Nexia 1 ha? Bayaqlar ham yo'q ekan, bu solda degan. Tuğanlar shu. Ko'rtasizlar tuğanlar, bunday emotsiyalarda. 185 dediniz mi? Şunda bir tava. O, ketdi o'xshaydi. 2003 yıl ekan, 170 ga ketib turdi onda. Nexia'nın biri. 170 000 so'm. Buna kaçan yazıp verirsin? Zaten takım bir Nexia 1. Kaç so'mda o'tasiz, brat? 230 yılı qanday? Assalomu alaykum. 2008 yılı 230 o'tasiz. Nexia'nın biri tuğanda. İçleri. Yoksa ikisi. Ecikler kaç so'mda o'tasizlar bunun akçasını? 250 ikisi ha? Nexia ilk tuğanlarından köprüsü. Mana nomerlerini. 1.6 donus 2011 yıl 250 000 so'm. Nexia 1 tuğanlar burada donus 2007 yıl ekan. Buna içleri tuğanlar. Dayla qilib ko'rsatayin. 200 000 so'mda o'tadi ekan nomerler. Screenshot qilib olsangizlar bo'ladi nomerlarni tuğanlar. Yaxshisi. Endi biz Matiz жаққа o'tamiz tuğanlar. Like'larni bosib подписаться qilib turamiz, unutmasdan tuğanlar. Aylanayınlar, hökumatlar. Mana reklama bo'yicha nomer qoldiramiz, shuga qaydilsangizlar bo'ladi. Raymavan mashinalarga keldik. Matiz tuğanlar 2006 yıl объемы 1 объемлылар izlegenlerge nomerleri turadi. Döngölökte şunuqi da. 4 döngölögümen zimni. Qancha so'm bo'ldi, brat? 300 000 so'm kem var. O'zbekiston? Elektropaket tuğanlar. Ana. Matiz 3 tuğanlar. 08 объем 2006 yıl ekan. Buna işlerin tartib ko'rsatgan tuğanlar. Egesi bir ekan, aldında ikisi de var şoğu. Buna elektropaket içleri tuğanlar. Artlarında tartaysızlar. Buna tuğanlar Kırgızstan nomeri bulacakta. İkisi Matiz'in. Bazarda ekanlarını qo'shib tartib qo'ydik. Tuğanlar. Buna içleri Matiz'in. Qancha ekan? 2007 yıl. Объем 01 deydi tuğanlar. 300 000 so'mda o'tasiz bak ha? Nomerleri. Nexia Matiz ekini 300 000 so'm. 300 şu.
350 kemi. 350 kemi var ekan tuğanlarına. Raymovan maşinaları. Raymovan maşinaları. Matiz tuğanlar. 2007 yıl 08 mına akçası 200.000 so'mda o'tadi ekan tuğanlar. Ne güzel. Allah'tan Matiz'den köp narsa yo'q bo'lsa kerak. To'la. 4 qator Matiz tuğanlar. Qaysi? Spark baka. Spark deydi tuğanlar. Matiz emasken-da 3 kunda 2007 yıl 08. Объем на номерлер тугандар басы 350.000 сом. Ава ба болду бул? Ha? Qanchaga suradi? Taqsir. Qancha 80 bo'lib qoladi? 280.000 so'mga suradi tuganlar. 3 a bular. O'zbekiston. Yevro bu. Koreyskiy. Bo'ldi. Matiz'den 1 a bular. Matiz 1 tuganlar. Koreya 99 yıl 08 150.000 so'm ekan tuganlar nomeri. Akçası. Nomeri 502 men 54 74 77 33. Buna tuganlar talashib kelib ketdi. Buna tuganlar isteri. Buna tuganlar keyingileri de 2003 yıl 08 avion Matiz'in ikisi tuğanlar 705 nomer 87 87 92. Qancha da saka? 270. Kojunlu salon. Avtomat bu. Avtomat ekan. Tuğanlar ikisi. Tuğanlar. Bu bozorga var aka, подписаться bo'lib turasizlar. 02 deydi, nomer emasi. 2006 yil 1 avion ekan. Elektro paket nomerlari tuganlar, screenshot qilasizlar. Bahsi 280.000 so'm ekan. 5 ta. Aydash kerak bo'ldi. Na, tuganlar. Lacetti so'raganlar tuganlar. Chevrolet Lacetti 2005 yil 1.4 tuganlar 360.000 so'mdan. Ko'rib turasizlar. Qara tusdagi tuganlar. Lacetti'nin qaysi va bo'ldi tugan? Ha tugan. Qaysi va bo'ldi? Nexia'mi? Eksi. Qancha berdi? 245 verdik. 245. Tuganlar 245 bo'ldi. Nexia 2 nomer rossiyskiy nomer ekan. Qanchada o'tasiz aka? 200.000 so'm deb aytdi ekan bunda. 2012 yil ekan 1.6 объем. Mana. Na 4. Like basib turasiz onlar.